Bingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuMtawunge Amakhosi i-Kaizer Chiefs ekubonakala-ke ngathi-ke manje isivukile emaqandeni ekuwona-ke ama-signings-ke siyibonile-ke isayina laphana-ke uLangelihle Phili from iStellenbosch FC. Njengamanje-ke kuvela ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke isayine i-middle fielder from laphana-ke iklabhu eKwaZulu Natal laphayana-ke i-Golden Arrows. Amakhosi kuthiwa-ke ngase-ke asayine laphayana-ke u-Ayanda Giyane odlala as i-middle fielder ekuwona-ke laphana-ke abafana besithende. Impela-ke i-Kaizer Chiefs ingathi-ke impela isithe ukuvuka emaqandeni kulona-ke leli windi lama-transfers-ke. Iyona update nje engiyiphethe njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la engulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.